La banyak genduk ke Arteli klub India ke FC Goa bat kamon bukan Super Giant. Persia ia klub orang elek kai football bukan sai juga pertai Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Kabrega klub negeri Saudi Arabia haga jingal kai AFC Champion League 2 haga nega samoi Arajar Arthusan Arpenriu. Komban syupen kan mau ke Al Nassr kala duk bandrung sya ke Champion League Elite haga samoi ke Banwan. Wala ke Syarem hadu ke semi final haga samoi Baladeb. Kajing durung jong ka Al Nassr sya ka AFC Champion League Elite kadai namar bagadon haga kerdan ka balai haga mi ikhen poin jong ka Saudi Pro League haga samoi baladem bat ka hab banile kai haga AFC Champion League 2 kabadai ka League Football ka baar jong ka Deuba Asia bat kane ka jingile kai jong ka Al Nassr haga Champion League 2 kai jingkermen yaki Arteli Club India Kibayo bandrung sya ka Champion League 2 baniale kai Persia ya ka Kenhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr namar ki klub India ki haba ka ju kaliang bagi klub jong dari Saudi Arabia kata ka Westsun bad ka jingpen khalai nang benta ka group stage kandong haga khat santarik bentau menai August haga por khat arshiteng no phais ngi katkum ka baje jong kri India bani kermen baka way ka klub na India kan haba ka ju ka group bad ka Kenhun yele kai jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Henry ka basngeu si nag benta ginong Christian jong Cristiano Ronaldo ha India lada ka Al Nassr ka hapa ka ju ka group bagi klub jong kari India Ronaldo unno mile kai ha India namar kat kum ka kontrak Ronaldo ula benile kai tang ya ki jingale kai kiba yele kai halaying hagane ka AFC Champion League 2